Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 9:00 z'ijoro i Nairobi, ni saa 12:00 z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele Berwa. Ibihe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango aho muri hirya no hino ku isi. Ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni zimwe mu ngengo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Muri Uganda mu gihe amatora yegereje, abahatana basoje ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse hanatangajwe ko internet igomba kuvaho. Abantu bakoresha internet isanzwe ku matelefone bamaze kubamenyesha yuko iza kuba ifunze kiretse ibisata canke abantu bamwe bivanye n'ubuzi abariko barakora. Mu gihe abarundi bakomeje kuba benshi bajya gushaka ubuzima mu bihugu by'Abarabu, abagize umutwe wa Sena w'icyo gihugu berekanye impungenge batewe no kuba abajyayo bahura n'ibibazo byinshi. Nimba gukinga bakinge, abana bariko barava mu mashure, abantu bariko barava mu buzi, bakagenda batanasezeye, bakagenda bademisioni ngo birukiye Dubai cyane ahandi ngo guca amafaranga. Tubafitiye n'amakuru y'imikino ndetse n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe kuwa kabiri. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondimondo. Mbere yo gukomeza amakuru yacu, reka Chancellor Habimana atubwira yaduteguriye hirya no hino ku isi. Sentare pare mu Bufaransa yatanguye kumviriza urubanza rw'umunyapolitike Marine Le Pen ruzotuma bimenyekana niba azoshobora kuzokwitoza mu makuru y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza. Hari kararondera gutesha agaciro icaha camwagiriye co gukoresha naba amafaranga y'inama nshinga amateka ya Buraya kugira ahemba abakozi mu mugambwe wiwe. Madame Le Pen bitegekanijwe ko azosigura ko urwo rubanza rufise imvo za politike. Bitegekanijwe ko ruzosasa ukwezi ingingo ivuyemwo izotangwa mu ciriza. Iyi ni BBC. Birashobora gufata igihe imbere yuko tumenya ingene amaraso yasesetse mu gihugu ca Iran mu gihe internet yahagaritswe. Ariko abanya-Iran bashoboye guhamagara hanze y'igihugu bwa mbere mu minsi itari mike, bavuga ko habaye urugero ruteye ubwoba bwo kwica no gusambura. Ni inkuru ya Joanna Kin mwumva mu ijwi rya Latifa Mutesi. Abaturage bavuze ko inzego z'umutekano zarasha bigaragambye mu buryo buziguye. Umukozi w'ubuvuzi ku bitaro bimwe byo muri Tehran yavuze ko yabonye urubyiruko ruraswa amasasu ku mitwe no ku mitima. Umunya-Iran utuye mu mujyi wa Rashta ku nkombe z'inyanja ya Caspian yavuze ko umujyi uri mu kaga gakomeye, agira ati hose harahiye. Nkuko byatangajwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, umusore w'imyaka 23 watoye muri yombi kwa kane w'icyumweru gishize yamaze gukatirwa igihano cy'urupfu. Ubu bukaba ari bwo buryo bw'ubucamanza butigeze bubaho mbere. Umwe mu bakurikira BBC muri rw'igiperesi yasobanuye ko ibyabaye abigiranye n'igihe cy'intambara ya Berlin yabaye muri Iran, avuga ko isi yari ikwiriye gusobanukirwa neza uruhande rw'amateka iriho. Abashikiriza amanza muri Korea y'Epfo basabye ko house ari president Yoon Suk Yeol ahanishwe urupfu kubera uko yagerageje gushiraho amategeko y'igisirikare mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024. Yoon aregwa kurongora imyiyerekano mu gihe hari abategetsi b'igisirikare hamwe n'igipolisi baregwa kumufasha. Umumenyesha makuru wa BBC Seoul avuga ko igihano c'urupfu co bari icakarorero gusa kuko Korea y'Epfo itagitanga abaciriwe bene ico gihano. Ivyavuye muri urwo rubanza bikaba bizosomwa mu kwezi kuza, ariko Yoon we akahakana ivyaregwa vyose. Gisele. Urakoze cyane Chancellor. Uyu munsi wabaye wa nyuma mu kwiyamamaza mu matora yo muri Uganda, aho abakandida 8 bari bahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu. Perezida Museveni akaba yiyamamarije mu murwa mukuru Kampala. Ababa mu mujyi nabo bagiye hanze yabo batinya imvururu kubw'umutekano wabo ndetse abandi bagiye gutorerayo. Hagati aho internet nayo yatangajwe kwihagarara kuva ku isaha ya 12:00 z'umugoroba. Mu kanya twavuganye na Siriake Muhawe nayo atubwira uko iby'amatora bimeze muri Kampala. Uyu munsi wa nyuma abiyamamaza bose ko ari 8 bagiye hirya no hino mu gihugu kugira ngo bashobore gushikiza ivyo bemerera abanyagihugu. Perezida Museveni we yari ngaha mu gisagara ca Kampala aho yasubiyemo amajambo yo kwerekana yuko igihugu yagiteje imbere kuva incuro nk'indwi kuva mu 1986 agasaba abaza kumutora kuri
kuguma bacungereye neza iyo tunga niyo majambo kuva akigira imyiyamazo ubwa mbere imyiyamazo y'itangura yagiye aravuga nabo twagiye turahura mu bayoboke biwe bariko baragenda baja aho haza kubera imyiyamazo ya nyuma nabo nyene nivyo bagenda novuga birata ko Museveni yabashikanye ku ntambwe ishimishije aho ni mu gihe rero uwo bashimbire ko baba bahanganye mu majwi canke baha amahirwe mu batavuga rumwe na leta nawe yereka ari yamamariza hagufi yaho asanzwe aba nawe nyene ngaha mu gisagara ca Kampala. Siriake ubundi bikorwa byo kwiyamamaza byagenze gute muri rusange kuva igihe byahereye kugeza uyu munsi byarangiriyeho? Akanama kaje gutegura amatora kavuga yuko imyiyamazo yagenze neza naho hagiye haba imyidogo y'abatavuga rumwe na leta bavuze yuko hagiye haba intambamye aho bagiye babuza kubushikira abanywanyi babo n'ibindi bagiye bidoga ariko muri rusange kavuga yuko imyiyamazo yagenze neza. Ikindi kandi nuko akanama urongoye ako kanama ariko uyu munsi yarose n'akaryo gukoranya abamesha makuru arabereka hamwe n'abandi ingene ayo matora azogenda hanyuma turanka n'akanyo ko kumubaza ibibazo bitandukanye by'uko koko azohagararira ijunda n'ijambo agashikiriza uwatowe uzoba yatowe n'abanyagihugu naho atoba ari uwo ku mugambwe ariko uri ku butegetsi avuga ko uzoronka ibice 51 kwijana ari wazoba yatsinze yaba wo ku butegetsi canke yaba uwarasanzwe atwara igihugu canke ari uwundi ariko kandi yavuze yuko hari habamaze iminsi bamutera ubwoba. Mushingana navuze nti sindi mu gikorwa cyo gutanga amajwi. Oya, sintanga amajwi. Abatora nibo bayatanga bakagaragaza ayo abakandida bazoronka ingena ngana. Kandi ibyo abatora bavuze nibyo ntangariza igihugu. Uyu munsi twabonye itangazo ryavuye mu biro bishinzwe itumanaho rivuga ko internet iri bufungwe. Abari mu gihugu babyakiriye gute urabona bari kubyitwaramo bati? Nivyo koko iryo tangazo naho ubwa mbere bari bavuze yuko internet itazohagarikwa uyu munsi vya abantu baguye mu gahunda yabonye iryo tangazo rivuga yuko internet kuva mu kanya mbere igihe cy'isaha 12 zo ngaha hasigaye iminota mike cyane ubu tuko turavugana internet izoba ivuye kwa twebwe ariko aho turi mu hotel ko hariho wifi turacashobora kuvugana mugabo abantu bakoresha irya internet isanzwe ku matelefone bamaze kubamenyesha yuko iza kuba ipfunze kiretse ibisata canke abantu bamwe bivanye n'ubuzi bariko barakora. Uwo yari Siriake Muhawe nayo. Mu gihe abarundi bajya gushakira ubuzima mu bihugu by'Abarabu bakomeje kuba benshi, abasenateri bagaragaje impungenge z'uburyo abo barundi bahura n'ibibazo byinshi harimo no kwicwa. Edouard Bizimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi, ubwo asubizaga ibibazo by'abasenateri yavuze ko hari byinshi byo gukora ngo abarundi bajya gukora utwo tuzi babashe gukurikiranwa neza. Ni inkuru ya Priment ku Magenge. Kubwo umushikiranganji w'imigenderanire Edouard Bizimana gushika mu mpera z'umwaka uheze abarundi bari bamaze kuja gukora ubuzi hanze na cyane mu bihugu by'Abarabu bashika hafi 19,000 bo bagiye mu kiringo c'imyaka nk'ibiri kuva hatanguye kwemerwa ibigo bironderera abakozi ibihugu biba bibakeneye ibizwi nk'ama-agence. Dufatiye ku myaka ibiri bo barabantu hafi 800 bagenda buri kwezi kanatsinda na agence zo kubarongika ngo zarabaye nyinshi ubu ngo zishika 60 zizwi mu mategeko na 30 zikora zitaremerwa kandi abona babaciye mu bigo bizwi mu gihe hari nabandi benshi bagenda ku giti cabo canke mbere ntibanace no ku kibuga c'indege ca Bujumbura bakaja kuririra hanze. Abakenguza amateka berekanye impungenge kubishikira abo barundi ahanini bagizwe n'abagore n'urwaruka. None ko no jeune bagenda ku byinshi tubiravye chaque jour haragenda abajene benshi bagiye Dubai kubandera ubuzima. Hari umujene agize ingorane canke ashitseyo akaburiyaje canke ko wumva amasantre harimwo ayaba yinyegeje atazwi. Hariho impungenge nk'abaserukira bene gihugu tubakeneye ko twobironswa ko umuco kugira ngo n'abiko baratumviriza nabo bumve nimba gukinga bakinge. Abana bariko barava mu mashure, abantu bariko barava mu buzi bakagenda batanasezeye bakagenda bademisyonye ngo birukiye i Dubai canke ahandi ngo guca amafaranga.
umushikiranganje Edouard Bizimana ntiyabihakanye we nyene yatanze uburorero bw'ivyo azi bishikira bamwe muri abo baja gukora ubwo buzi harimo mbere n'abo bishika bakicwa nk'umwe we ngo ntivyashobotse nuko ikiziga ciwe gitahukanwa gushingurwa mu Burundi kuko habuze amafaranga yo kubikora. Umuryango wiwe wavuga uti uwo muntu naje gufubwa mu Burundi ariko nta buryo bari bafise bwo kumuzana. Hanyuma ambasade nayo nyene nta buryo yari ifise bwo kumuzana kuko nta agence twashobora kwitura. Iyo aba yagiye muri agence twaca dufata iyo agence tuti riha billet d'avion tegura byose kugira aze. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yanahora hari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yiwejeje niba amasezerano ari hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu atarimo agahaze mu gihe atangingo itegekanya ibyokorwa kushikiwe n'ingorane nk'izo. Ibihugu amareta abiri yarasizeho amasezerano yo guhana abakozi. Ayo mareta abiri yonanirwa no kurapatria n'uwagiriye ibibazo muri ayo masezerano kandi yabaye hagati y'ibihugu. Uretse ko umukozi ashobora kugira ivyago byo kuronka umukoresha mubi, umushikiranganje avuga yuko nyinshi mu ngorane ziva yuko abo bakozi bagenda batateguwe neza bashika bakagira ingorane, bashika bakagira ibibazo by'ururimi n'imico by'ibihugu baba bagiye gukoreramwo. Ivyo rero ngo ubushikiranganje buriko urarondera kubitorera inyishu. Aha turafise projet na OIM kugira ngo dutegure inyigisho twigishe abantu ingene kuva ku ntango akirondera ko kazi n'ama etape azokurikiza kugira arinda yashitse n'ingene azokwifata ashitseyo n'ingene yotabaza ashitseyo hamwe arize ikibazo. Ku karusho bakurayo umushikiranganje Bizimana yavuze yuko muri rusangi umukozi ahembwa amadolari 218 ku kwezi kuri abo bakozi bashika 1019 yose acarenga imiliyoni 4 z'amadolari buri kwezi ni hafi miliyaridi 12 mu mafaranga y'u Burundi. Arakoze Priment ku magenge. Latifa abadukurikiye baravuga iki? Ko leta ya Uganda yategetse gukuraho internet mu gihugu hose kugeza igihe kitazwi. Imana Paul yagize ati iyo ukuyeho internet kubera impamvu z'umutekano nta kibazo kirimo. Naho Jean-Marie Vianney Nduwayezu Sophie ati ibizoba biriko birayangara icyo gihe ni byinshi. Kwindi nkuru ivuga ko Trump ariko yihweza ico yakora kuri Iran witwa Gerard Lojanti ujana handi yagize ati Iran si Venezuela bazobanza kumvirana. Naho Manirere Claude ati iyo koriki kandi bitamuraba. Iyindi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko abigaragambya benshi muri Iran bakomeje kuvuga izina rya Reza Pahlavi basaba ko yagaruka. Uwitwa Selemani Ngendakumana yagize ati none ababwira bagumuka atawuhari nazaje imbere yabo abatangurire. Naho Ndukiza Francis ati yo Zaiseriyo ryamigasinzira abo muri Libani amahoro yababonetse iyo Iran niyo yatumye Gaza imera kurya imezo. Twakibutsa abadukurikira ko bakomeza gutanga ibitekerezo ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye Facebook na X BBC Gahuza. Urakoze cyane. Mu makuru y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu iri kubera muri Maroc imikino igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Imikino izakinwa ku munsi w'ejo tujye kwigezwaho na Yves Bucyana. Umukino wa mbere ku munsi w'ejo uzahuza Senegal na Misiri. Uyu mukino ushobora kwitwa uwo kwihimura kuko utwibutsa umukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika mu mwaka wa 2022 muri Cameroon. Igikombe cyatwawe na Senegal isinze Misiri kuri za penalty 4-2 nyuma y'uko amakipe yombi arangije iminota 120 anganya ubusa ku busa. Undi mukino uhambaye cyane uzahuza Nigeria Super Eagles na Maroc izabikinira imbere y'abafana bayo aricyo kiyiha amahirwe. Ariko kugeza ubu Super Eagles niyo kipe yonyine itaratakaza inota na rimwe muri iri rushanwa ifite n'ubusatirizi butyaye buyobowe na Victor Osimhen, Akor Adams na Ademola Lookman. Barahabwa amahirwe yo gushwanyaguza ba myugariro ba Maroc bakagera ku mukino wa nyuma uteganyijwe ku cyumweru. Ikindi wamenya nuko ari ubwa mbere mu mateka y'igikombe cya Afrika amakipe ane yose muri kimwe cya kabiri atozwa n'abanyafrika, batatu muri bo bakaba bene gihugu. Senegal itozwa na Pape Thiaw, Misiri iri kumwe na Hossam Hassan, Maroc iyobowe na Walid Regragui wayigejeje muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi, mu gihe Super Eagles itozwa n'umunyemali ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa Eric Schell. Ibi bivuze ko ku nshuro enye zikurikiranye kuva muri 2019 igikombe cya Afrika kizatwarwa n'umutoza w'umunyafrika. Uyu ni umwanya w'ikinamico Urunana. Patrick akomeje kwibutsa Nadine gukoresha neza ibyamuha byo kwita ku mwana wabo.
hagati aho Chris arashimira cyane Agnes n'urunana. Oya utambwira ko utabibonye Chris. Niganiraga nabibonye kandi warakoze kunyifuriza umwaka mwizanye. Uzi ko naringize ngo message yarayobye we. Uzi ikindi kinshimishije se Chris? Uteze yombi. Nuko kubona wambaye impano ya Noheli naguhaye sha. None se watekereza ko ntayambara? Ntakubeshye nayikohereje mfite ubwoba kuko ubona uyambaye rero biranejeje cyane nako sinzi uburyo nabikubwira. Ahubwo nubwo nagushimiye kuri telefone reka nongere ngushimirage. Unshimira iki se kandi? Umpaye impano nziza. Yewe narabibonye ko rwose ukunda siporo cyane niyo mpamvu nanjye nahisemo kuguha umwambaro wa siporo. Ukamitiramo ibara ryiza nkunda, ukamitiramo umwenda unyegereye wagira ngo wamfashe ibipimo. Eriga imyenda ya siporo igomba kuba ikwiriye umuntu neza. Ahubwo nibutsa ko nta nicyo naguhaye numva isoni ziranyishanye. Nta mpamvu yo kugira isoni rwose Chris. Hoya sha ntabwo ari byiza kwishimira guhabwa wowe udatanga. Chris. Karamenye. Ko warakiriye impano yanjye byonyine birahagije pe. Birampagije kandi byaranejeje cyane. Kugira ngo nkwereke ko nanejejwe niyo mpano wampaye rero. Ubu ngiye kujya nkora siporo buri gihe kugira ngo ndebe ko nagabanya ibiro. Umva ye, ibiro byawe se bigutwaye iki Chris? Ego, Reya umeze neza? Nanjye simbizi sori. Amaso se ko yatukuye yanabyimbye. Imitsi yo mu gahanga nuko. Uzi ko wagira ngo ntibigeze usinzira? Nari gusinzira nese kandi naraye ndira ijoro ryose sori. Urizwa n'iki se kandi mukobwa mwiza? Wagize ibyago mu muryango se ntiwambwira koko kandi ndumuturanye? Nta byago nagize sori. Ngaho da. None se warayurizwa n'iki? Iby'urukundo bimaze kunyobera sori. Iby'urukundo? Iby'urukundo bimaze kunyobera. Ubuzi ko Chris adashobora kumvugisha koko sori. Ngo iki? Chris? Mwapfuye iki se kandi ko mperuka bimeze neza cyane wanamushyiriye mukecuru wawe ngo baramukanye. Habaye iki kindi gishyashya? Icyo uvuze nicyo cyamurakaje. Kumushyira mukecuru wawe? Yatwakiriye neza ngira ngo nta kibazo. Ariko nyine maze kubona ko Chris ntamuzi pe. Ubonye uko yasekaga yakira mama akamuzimanira bakaganira neza. Ntiwakeka ko ari we wahindukiye akampamagara nsomera. Chris ni waguhamagara gusomera? Cyane rwose yarambwiye ngo mbese buriya washatse kunyereka iki kugira gutya nkabona uzanye mama wawe wanjye untunguye kandi nukuri nanjye singe pe. Mama niwe wakamejeje ngo ninge kumumwereka. Ato icyo ariko si ikibazo cyatuma rwose ushwana n'umukunzi wawe Reya. Kandi nkubwira ko badashobora kumvugisha ndamuhamagara ntiyitabe namwandikira ntansubize. Urumva udaseka mu bikomeye se sori? Wapi nta gikomeye na gito kirimo aho rwose kuko kuva na kera kose burya mu bantu bakundana ntihaburamo nyine utuntu nk'utwo ngutwo ariko nyine babyumvikanaho bikarangira. Urakita akantu kuko atari wowe sori nawe. Oya bikomeza nawe ariko urabyumva Reya niba waragize icyo ukamutura nk'umushyitsi kandi wo kubaha nka nyirabukwe ukabimumutura utanabimumenyesheje rwose ntabwo byari kumushimisha. None rero emera ikosa usaba imbabazi. Imbabazi se ndazisaba umuntu utampaye umwanya wo kuzisaba? Umuntu mutavuganye wamusaba imbabazi gute? Ariko nawe ntukaba umwana Reya. Ubundi se wasaba umukunzi wawe imbabazi kuri telefone? Uragira ngo ngiwe rero ubu se ngiyeyo ntanankingurire koko sori. Ubwo sirakomeje pato cyangwa ashaka nkwinginga ha? Nta kintu kinzanya na muri uyu mugoroba na di no kuguha amata y'umwana wanjye. Nukuri akoze cyane kandi uri umubyeyi mwiza pe. Umwana wacu azakura amubwira ko wamwitayeho cyane pe kandi uri umuntu. Sigaho na di. Sidaho utanongera kunkoraho rwose. Kuko base tambuka wicaye ndebe ko umukobwa wawe yakanguse nyine muguhe. Ngewe ninjira mu nzu yawe nicare. Nukuri ni karibu pe wigenda gutya utabanje kwicara. Hanyuma ubwo nituba babiri urabyitwara mote? Ngaho re babiri se bagende bate kandi? Nadi ndakumva. Wagirika kurisha kuko ubabona wanuhagaze. Ngwiki? None utangiye ko no kunshira imigani Patrick? Nadi Nadine ndakumva Patrick. Ujye ukora ibyo ushaka n'abagabo bawe nakubwira iki? Ariko wikwe kwita ku mwana wanjye. Ibyo ntibikiri kuvuga Patrick ko ntari kukumva. Umva Nadi ndakumva. Umwana wanjye nkuru ko nshoboye kose nkamushakira ibigize n'ibyo yuzuye. Iri bikomoka ku matungo kugira ngo akure neza bityo sinzumva umwana wanjye yasubiye inyuma Nadi.
ibyo nabyo ni ukuri pe umukobwa wacu mwitaho cyane rwose indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo nkayimugaburira neza n'isuku kandi nkomeje no kumwoza nk'uko umujyanama w'ubuzima bimbwira ni ukuri ndabikora ni ukuri wowe na Stefano mujye mwidagadura nababwira iki ariko mbigusubiriremo neza umunsi nzumva ngo umwana wanjye yasubiye inyuma azize kutamugaburira neza ibyo namuhahiye kutita ku isuku uko bikwiye kubera guha umwanya wawe abagabo bahawe tuzabipfa kuseka birasekeje mama burya nugufuha kwatumye wanga kwinjira mu nzu yanjye ngo wicare koko Patrick njyewe mfuha ntumbeshyire sinafushye umva reka ngumare impungenge pato rwose Stefano ntiyatinze hano nta n'intebe namuhaye ngo yicare yagejeje hano ndemezo ahita acaho aragenda kuhigimase kutabyemeye ni ukuri ntari iminota 10 yamaze hano ikindi kandi ubu mwanya wanjye wose nguhariye gushaka ibyo kwiteza imbere nkikura mu bukene ntabwo uwo mwanya ngufite rwose w'abagabo ukikora mu bukene cyane rwose kuko rega sinzahora mfashwa ngomba gukora cyane nkikura mu bukene nkita no ku bana banjye ubwo ari wowe ntiwakenye n'umukobwa wawe ya mikino yo kwihishanwa Rureme niyo mpamvu uvuga wongorera ubwo se kuvuze cyane kandi ari hariya arahita kuvumbura reka ntabwo nakinnye namugwaneza ibyo kwishanya murebwa ye none se urakora iki aho hantu ko hamaze umwanya wihereranye ibiki ni mu bufindo yewe ubufindo aho butandogoye bufindo muri telefone yanjye ubufindo nyabakise kandi data we uzi ko bikirimo murebwa ye ibikize ndabibonye rwose amakuru y'urugo rwanjye aracyari muri sisiteme imibereho pe none se ubundi ku kagari ntibari babigukoreye bari babinkoreye ariko nashaka kongera kubyirebera nkoresha akanyenyeri 195 urwego akanyenyeri 195 se kandi ni ibiki ngo ni ibiki nawe rwose urinjije kugira ngo ndebe ko amakuru y'urugo rwanjye muri sisiteme imibereho ntabwo ari ngombwa ko njya ku kagari nanjye ubwanjye nabyirebera rwose ubirebeye kuri telefone yawe se ariko se ntubona ko mbigezeho yewe umukuru w'urugo uremesha agasipari mahina data dore nawe wanditsemo ndetse n'abana bacu cyewe ikoranabuhanga rirakomeye koko none se babikubikiye muri telefone yawe Rureme si ukubibikamo yewe wanjijwe ni ukubireba nkanza akanyenyeri 195 urwego ubundi ngakurikiza amabwiriza nyamara uremesha niba ugiye kujya ukoresha ubufindo ukinjira muri za sisitemu z'abandi kakubayeho ubundi ubwo bufindo wabuvanye hehe ko nasanzwe mbukuziho injigizi nabwira ko uraseka Rureme ubwo hagize uwumva winjiye muri sisiteme imibereho y'abandi wabisobanura ngo iki nta bufindo bundi rega nk'uko amaze kubikubwira buri muntu wese ashobora kubyirebera akoresheje telefone akareba ko amakuru y'urugo rwe ari muri sisiteme imibereho akanze akanyenyeri 195 urwego ubundi agakurikiza amabwiriza ntiwumva koko ubundi si ibyo bifasha iki Rureme ngo bifashe iki bifasha umuntu kumenya ko amakuru y'urugo rwe rwanditse neza muri sisiteme imibereho kandi ko amakuru yose yarwo arimo bityo rero iyo abonye nta yarimo ajya ku kagari kabikosoza iyo kandi abonye hari n'amakuru aburamo amenye ko agomba kuyakosoza nyine yewe ukuntu watangiye utumva ibya sisiteme imibereho none ndumva ugiye kuba umwarimu wo kubyigisha ubu ndabyumva cyane rwose kuko namenye ko sisiteme imibereho yasimbuye ibyiciro by'ubudehe kandi ifasha umuturage guhuzwa n'amahirwe amukikije yamugeza ku iterambere menya ko ariko inaherwaho mu gukora igenamigambi ry'igihugu ubu rero ninagura ya modoka ninajya kunirwa nkubwira nzajya gutanga amakuru wanjejewe bityo bimenyekane ko mu rugo rwacu dutunze imodoka none mama Karame ubaye iki ndeme umwana yakangutse oya aracyasinziriye bazanye andi mata mama genda ndeme genda usuhuze Patrick ubundi usubire mu gikari niwe watuzaniye amata ndishimye mama igikoma kirimo amata kiraryoha nuko shandeme ngaho genda niko se Nadine ndakumva Patrick urumva nzabivamo urumva ashobora kubyihanganira ibiki se kandi maze umuntu arakubaza ukigira nkaho nta cyabaye niki cyabaye nyine nibiki utazavamo ikibazo cy'uko wasaze Stefano ze ntitwayikemuye guhahira umwana wanjye n'uwa Stefano aha ariko se ubwo wowe urumva ngewe kudondoberekanya amagambo adafite icyo avuze unsobanura ko nzanira umwana wanjye amata ngamije kumushakira ibikomoka ku matungo byongerwa ku ifunguro rye uwarangiza ukayaha uwa Stefano rubanda yoko se Patrick ubwo biko ko ndi umubyeyi
kandi bariya bona bomba bose ari abanjye. ubwo ibyo bihuriye n'ikibazo mfite na di aho bihuriye nuko ntashobora guha umwana umwe igikoma kirimo amata ngo undi nyimwime kandi bose arabona abyaye ubwo sumva bishoboka. okay ubwo unyemeje ko ngomba guhahira uwo nabyaye n'uwo ntabyaye. ariko se nk'umuntu nawe ugerageza kunyumva pato. ntacyo nkumvamo na di nubwo nabyumva kandi Stefano arakora ajya ahahira umwana we nanjye mpahira uwanjye. icyo ngamije nta kindi ni ukurwana ku mwana wanjye kugira ngo ubone indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo maze akure neza. nanjye rega icyo nicyo nifuza Patrick ko umwana wacu akura neza atarwaye indwara ziterwa n'imirire mibi. umukobwa wanjye aracyari muto cyane none mutangiye kumucura ubwo uze ko n'imbuto muzanira zisangira n'umuhungu wa Stefano. Patrick nakubwiye ko abana bombi ari abanjye. iby'umujyanama w'ubuzima nsaba byose ndabyubahiriza kugira ngo umwana wacu adasubira inyuma. ibyo ntubizi. ndakubwiye ngo ubwire Stefano ko agomba guhahira Ndemezo kuko niwe wamubyaye bitaba ibyo nanjye ndabireka. ngo iki Patrick? urumva ibyo kwirwa nirukankana ayo mata indagara imbuto n'ibindi ngo nzaniye umwana wanjye ndabireka urumva kuko namaze kubona ko bisangira n'abandi bagabo. ego ubwo wabitinyuka Patrick? ndabuzwa n'iki na di ndabuzwa n'iki? basi ndagerageza kubahiriza ibyo nsabye Patrick. ubu se utamfashije nakwishoboza kwita ku mirire y'umwana wacu njyenyine koko? hari ikibazo se niba nsanze ugiye kiri ntiwagenda nkagutegereza ukahansanga? usige mu rugo rwanjye ngende? none se ni ubwa mbere waba uhansize kiri? nta mpamvu yo guterana amagambo. usanze ngiye mbwira ikikugenza nkinga inzu yanjye nigire muri gahunda zanjye. ariko se ubundi ubu muri uyu mugoroba ugiye he? tya kuva ryari ungenzura cyangwa ugarukanye na mama wawe kunsura? umusizi inyuma mbanze mukingurire. ariko kiri ko mbizi ibyo nakoze bitagushimishije warekeye aho kubinyurira koko. kiri nta kindi kingenza hano muri uyu mugoroba ni ukugusaba imbabazi. okay koko ubwo nicyo gisubizo kiri? ni ukuri kuzana mama wanjye kugusura nabikoze kugira ngo nkugaragarize ko ngukunda ku buryo ntanabihisha ababyeyi banjye. ntarabibonye rwose. kiri ni ukuri sinari nzi ko bishobora kukurakaza nako nabikoze mu buryo butari bwo muzana ngutunguye niyo mpamvu ngusaba imbabazi. Diana n'ubu sindabyumva ukuntu watekereje gushorerana n'umubyeyi wawe ukamuzana hano mu rugo iwanjye ntacyo twabivuganyeho. ni ukuri mbabarira utaha nzabanza ngo uhamagare nko. ubutaha nanone uzongera? Leya waransuzuguye. urugo rwanjye warufashe nk'ikibuga cy'umupira kiri ku nzira aho buri muntu wese agera agahagarara akareba ku buntu. kiri koko urongeye? no Chris wivuga gutyo pe mbabarira. ahubwo wamfashe nk'amayibobo niko ngiye mbibona. mbabarira. oya ni ukuri ndakubaha Chris ndakubaha mbabarira. none Leya utekereza ko ngiye nta babyeyi ngira? n'abana bafite se nta nshuti cyangwa abavandimwe ndaba mfite ko ntawe ndazana ngo ubone mugutuyeho gutyo. ndasaba imbabazi nta kindi Chris mbabarira pe. ngese nkunda akajagari mu buzima bwanjye. nacumuye iki koko Chris? warekeraho koko ko amagambo menshi atera ibicumuro kandi ko nemera ko nakojeje nkaba nagusabaga imbabazi. izi mbabazi rero asaba arazihabwa naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. BBC gahuza miryango kuri sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89 n'ibicindwi. urunana rwo rutugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. mwari kumwe nanjye Berwa Giselle. amakuru yahagarariwe na Gildas Hondimond. ku buhanga bw'ibyuma yari David Okero. dushimiye ikipe ngari ya BBC gahuza twafatanyije kuyategura. naho ku munsi w'ejo mugira ibihe byiza.